Kao što rekosmo, vikend je obeležio humanitarni turnir u malom fudbalu u dvorani Lagator, gde su učestvovale 32 ekipe, a čitavu manifestaciju organizovala je omladinska mreža Ujedinjenih regiona Srbije, grada Loznice. Bilo je zaista prijatno od ideje do realizacije, jer prihod sa ovog turnira ide za lečenje obolelog 10-godišnjeg dečaka Dejana Živkovića iz Korenite. Dakle, učestvovali su sportisti, njihovi sponzori, naravno i posetioci svojim dobrovoljnim prilazima. Koliko će to biti dovoljno? Pa verujemo za početak sasvim dovoljno, a nadamo se da će i dalje ljudi dobre volje pomoći ovom 10-godišnjem dečaku iz Korenite. A vi sada pogledajte kako je bilo na završnici turnira u nedelju u dvorani Lagator. Nominalni pobednik je ekipa Opšta bolnica, čiji su igrači u belim majicama u finalu savladali ekipu Banja Koviljača 3:1. Ipak pobednici su svi, akteri, njihovi sponzori, posetioci. Dali su svoj doprinos u ovoj humanitarnoj akciji gde je skupljeno oko 200.000 dinara. Inicijator i organizator bila je omladinska mreža Ujedinjenih regiona Srbije, grada Loznice. Ja pre svega moram da čestitam svima koji su se odazvali pozivu omladinske mreže Ujedinjenih regiona Srbije da učestvuju u ovakvom humanitarnom turniru i za mene su oni svi pobednici. Mislim da je ovoga puta pre svega došla do izražaja jedna humanost ovih mladih ljudi, sportista, i hoću duboko da verujem da će to i prikupljena pomoć koristiti ovom momku i ostaje nam svima da prosto poželimo uspešno lečenje, uspešan oporavak i jednostavno da u ovom teškom momentu to zaista bude jedno ohrabrenje i za Dejana i za njegove roditelje. Još jednom sve pohvale organizatoru, sve pohvale mladim ljudima koji su zaista pokazali se i dobri sportisti i veliki humanisti. Organizovan je ovaj turnir veoma uspešno i učestvovalo, vidim, 32 ekipe. Pomoć ovog puta je otišla tamo gde je najpotrebnija, a to je malom Dejanu Živkoviću, kome je pomoć neophodno potrebna, što hitnije. Ovakvih manifestacija je potrebno da bude što više, naravno, ako je potrebno, i ja ću se zalagati u narednom periodu da ovaj turnir bude tradicionalni, jer ima i humanitarni i društveni karakter. I ja bih iskoristila ovu priliku da se zahvalim svim onim koji su podržali ovaj turnir, koji su dali svoje priloge, svim institucijama, javnim preduzećima, ustanovama, zatim političkim organizacijama, grupama građana i pojedincima koji su podržali svojim prilozima ovaj turnir. I na kraju želim da kažem, nažalost, danas ima mnogo samoljublja, mnogo egoizma i želje za materijalnim sticanjem, ali ovaj humanitarni turnir je pokazao da smo ipak društvo koje ima dosta humanosti kao jedne od najvažnijih i osnovnih vrednosti svakog društva. Akciju je veoma emotivno doživeo Dragan Živković, otac obolelog 10-godišnjeg dečaka iz Korenite. Lečim ga već 5 godina u Beogradu na neurohirurgiji. Ovom akcijom sam duboko dirnut i želeo bih da se zahvalim svim građanima opštine Loznice, organizacijama, ustanovama, preduzećima koji su pomogli opštini Loznici. Znači, hvala. Mi smo u sredu došli, bili smo da primimo prvu hemoterapiju prije nove godine, ono je malo došlo do nekih komplikacija, da smo praznike proveli u bolnici i u sredu smo došli, ali u utorak idemo da probamo to drugu hemoterapiju dok nam ne stigne ovo zašto se borimo. U organizaciji najveći teret podeli su članovi omladinske mreže Ujedinjenih regiona Srbije, grada Loznice. Osnovni cilj turnira je da se prikupljanjem finansijskih sredstava pomogne u lečenju 10-godišnjeg Dejana Živkovića iz Korenite koji je teško bolestan. Prikupili smo blizu 200.000 dinara, a građani dobre volje koji žele i dalje da pomognu mogu to činiti i dalje na žiro račun broj 220-713-00009357-03 na ime Dragan Živković. Ovu humanitarnu akciju svojim učešćem na turniru pomogle su javna preduzeća, toplana, vodovod, policija, saobraćajna policija, komunalna policija, Opšta bolnica i dom zdravlja. Privatna preduzeća
Heming, limarska radnja Filip, Full Sport, 4M Pirosi, Kafe Vuk, Sos Kafe, trgovina Nikolić Paskovac, kao i fudbalski klubovi Jadar iz Gornjeg Dobrića, Hajduk Ribarica, Vuča Trbušnica, Omladinska mreža Ujedinjenih regiona Srbije Šabac, Srpska napredna stranka, kao i brojne grupe građana i pojedinci. Ovom prilikom ispred Omladinske mreže Ujedinjenih regiona Srbije u Loznici zahvalio bi se svim preduzećima, firmama, samostalnim radnjama, klubovima i političkim partijama, kao i igračima koji su igrali na ovom turniru za Dejana. Građani Loznice su ovdje danas, kao i u prethodna 2 dana, pokazali veliko jedinstvo, veliku humanost i želju da pomognu i daju svoj skromni doprinos u prikupljanju novca za Dejanovo lečenje. 3 prvoplasirane ekipe dobile su Pehar, Opšta bolnica za prvo mesto, Banja Koviljača drugo i Veroučitelji 3. mesto. Sve ekipe dobile su zahvalnice za učešće. Sportski centar Lagator ustupio je dvoranu. Nesebičnu pomoć pružile su i sudije Opštinskog fudbalskog saveza Loznica. Turnir je u svakom pogledu uspeo. Pored toga što je pobednik Opšta bolnica, ostalo je zabeleženo da je na 32 utakmice protekla 3 dana bilo dobrog fudbala i postignuto u regularnom delu 123 pogotka. Sva 3 dana bilo je prisutno po nekoliko stotina posetilaca. Gledajući kroz sportsku prizmu, primetna je želja za zimskim turnirom kojeg u Loznici nema godinama.